إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الله سبحانه وتعالى اسم فرطة وشرح بالسلسلة قالوا ميري كوريم بجندني السلسلة بسارس هوانا فيلاو ميري أقول من بعد كان دستكفا اسم فرقي التواب में इसमें फड़ा बैग इमें फ़हम और में बात है कि अल-वहाब में इसमें फड़ा बैग नबैत इज़्ज़त रियाहूं नबैत इज़्ज़त रियाख्तुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसमें फड़ते का एकलांग इसमें फड़ते का और में नज़र हिंगालिमा एकलांग दीनति वंतकमा एकलांग भोगावंतकमा रहमेवंतकमा फल्लवंतरिकमुगे सेफुड़त वरगिन उरिहा दिमारकुम बदाली साउमन फेनिगे मिदनी अळतकुंग मच्चक अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे भोगावंतकमा एकलांग रहमतुगे तनवस्के एगुतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग अळतकुन्न भोगावे ओडिगे एकलांग अळतकुन्न रहमत लेबु मट्टका वरहमती वसिअत कुल्ल शै तिमन सलाम रहमत कुरिहा तकिच्चक तनोसिगे एकलांग वहीपुरा फवा बस्फुळुगे तनवस मानाग अदि एकलांग ज़ात फुळ लाजिम कुरबा फवा मतिवेरी सेफुळक्कमुगावा एकलांग कोफा वडिगतु मब्बुरे एकलांग रहमतुगे सिफा फुळ इस्सेगे वा कमुगे उसूलुगे तेरेई एकलांग ई अत्तव्वाबु जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला। अत्तव्वाब के माने कि मीहा होरी गोतकुं एंबुरे रुजुआउ मीहा होरी मगुफियवा ए मगकु मीहा हिंगमुंदा गफियवा ए गोतक मीहा रुजुआवे एंबुरी आउ ए मेकेनी तौबा ताबा एक माने कि रजा रुजुआउ आलमन में इस्लामी शरियत होगा शरई इस्तिलाह होगा तौबा के मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मगब मीहा रुजू ई काफर कमु इस्लाम कम रुजू कमुगावियस फाफतकुं दुर्वे केमंतरि कमुगे मग एना रुजू कमुगावी नमस मी कोम्मे माने कीवेस तौबा के मानागा हिमेनिगिंदा मान अळतकुं तौबावन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळतकुं के तौबा कबूल कुरबा रसकला तौबा की मीहावा एना उजुरवरिव में बहुगुतुं बला फियाम उजुर इल्मोरिन तिम्बे कब्बस्सवाफे तिम बावते के उजुर इंसानु दक एग्गुतकी तिमन्न मेवनिकमे नुकुरमे बुनु एवस उजुरे एनदक ए कमकी रंगळनु कमे एना कुव्वरि वाजातु कमे एम एग्गुतकी एनबुनु तिमन्न मेवनिकमे नुकुरमे एम एनबुना उजुरे अनेग्गुतकी ए कमें एना कुरियस एकं कुरी रंगळु नियतुगा कम नूनी एकं एकमकी एहें कुरी कमे नूक गुणे दक्का उजुर एवस उजुरे एकं एना कोफी ए नमस ए एहें कुरी कमे नूकवा नुबा नियतिग्गा नुबा मकसदिग्गा नुबा कमे कुरुमुगे गस्तुगा नुवत ए फरातक नुकियमंतरी उमुगे मकसदुगा एना कुरी कमे नूक गुणे एकं कुरियस एकं कुरी गोएंगे एना
උසේ ගොතු වදෙක් අනෙගොතකි ඒන බුනුන් තිමන්න මෙවැනි කම කුරි මෙවැනි මක්සදෙක් ගයි මෙවැනි කම කුරි මෙවැනි මක්සදෙක් ගයි මානේ කියන්නේ මක්සදු හේවුම් ඉහ්සාන් තරිකම් එම් ෆරාතකම් ඉහ්සාන් තරියු නුවත ඒ උර එක මනාකුෆාවා ෆරාතක හෙවෙන් ඒක එක්කමක මක්සදෙ බෙසේ නබු මෙවස් උසුරු ඉන්සානු දක්කා උසුරු ගෙතරේ අනෙගොතකි තිමන්න එකුරි කන්ත එයි නුබෑකමෙක්කම් උරදුමෙක්කම් ගෝහෙක්ක නුවත නොකියමන්තරිකමෙක්කම් ඒනා ගබූලුකො එකමක මච්චේන හිතාමකො එකමං ඒන ඉතිරාෆ් මානේකි එකමකි ගෝස්කමෙක් එකං හිඟා ගොස්සෙක එකං කුරුමුගා ඒනේකි හගීගතුගාවස් රගලුනු අමලෙ කුෆාවා ඒන එෆරාතෙ කුරිමතිග මුකාබලා කුරුමුන්දා ෆරාත මෙවේ නුකියවන්තරිකමෙක්කම ඒන කබූල් කුර ආගොණ මිතාග මිදක්කා තවබාගේ මානාගා ඔසුරුගේ හගීගි මානේ කිවි එක් මානේ කි ඒන එකුරි කන්තන් එයි රගලුකම නූකන් ඒන කබූල් කුරු আদি ඒ රගලක නූකන් කබූල් කුරුමා එකුව එකමුන් සලාම මුමන් ඒනාගේ හිතුගා එදුමුත් එයි අස්තු හගීගතුග ආගොණ මිතාග විවාහ දක්කා හුසුරකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගහතරතුගා ඒන ඉතිරාෆුව ඒනගේ ෆාහ ඒනගේ කුෆ් උස්සෙවමන් ඒකලාංග හතරතුගා ඒන ගිතුගා ඔන්න උම්මී ලොබදි ඉස්සතරිය හොන් ලොබදි ඉස්සතරිය ඔක්තුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒකලාංග ඔබවන්තකම රහමවන්තකම ඒකලාංග ශරීයතුගේ හුරිහා හුකුම් ෆුලතගේ තර්තිබ් කරවා ෆෝනි අලුතකුන්ගේ තොබියාතා අලුතකුන්ගේ දුනියවේ අද උකුලවේ එම්මහා මස්ලාහතකෙන් ඒ ශරීයතුගා හුරිහා මොවනගතු ඒකලාගේ අලුතකුන් උෆෙද්දෙවි ඒකලාගේ දෙනවඩි ගන්නවා ඒ අලුතකුන් ෆාෆ කුරාන් ඒ අලුතකුන් නකි ෆාෆතෝ කුරිමතිගා නිකමෙති බෙක් වඛුලිකල් ඉන්සානු දঈෆා කුරාන් අල්ලාහ් ගා වඛුලිකල් ඉන්සානු දঈෆා මකසර ඉන්සානා වනි දঈෆ් නිකමෙති මියකමගේ උෆෙදි එග්මානේ කි හවා නෆ්සු ගෙදුන්තෝ කුරිමතිගේ ඉන්සානා කිවර බලිකෂි නිකමෙති මි ඒ බලිකෂිකමගේ මුරාදකි වේනුමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතන් අබදා අබදු ඉන්සානා රුජුઆවේ තවබාවේ ඒකලාගේ හදරතුගා ෆාහුස්සුන්ගේ දන්නවා ඒකලාගේ හදරතු රහමතා මදදන් එදුමුගේ මගුගා අබදුස් ඉන්සානා දෙමිහුරු ඒකලාගේ ඔන්න ගුළුම් අබදා අබදු ඉෆෙට්ටුන් එයි ඒනා හුදු ගබූල් එව කුරේ ඒනාකි අබදායි අබදු ගොඩනමස් අදි බොඩනමස් කොම්මස් කාල ෆාෆේකන් අරාගතු මතීගා දෙමිහුන්න මිහෙක ඒ ෆාෆතකුන් සලාම බෙවේන එබ්ස් මගේ නෙක්කන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා තවබාවුම් ෆියවා ඒ එබ්ස් ඉන්සානක නුහුන්නානේ ෆාෆ නුකුරාන මිහෙ ආම් මුසලකුම් බලාෆියා නබී බේකරුන්න කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාසූම් කුරබ්වා ෆාවබයි එන්නමස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාවනි කුල්ලු බනි ආදම ඛතා කොම්මේ ආදම්ගේ දරියකියස් කුකුරාන වෙක් වඛෛරුල් ඛතායින අත්-තව්වාබුන් එම්මෙ හේව මීහකි කුකුරා මෙුගේ තරේ තවබාවමි එම ඉන්සානුන්ගේ තොබියතකි ඉන්සානුන්ගේ හවා නෆ්සුගේ එදුන්තක එකි මීහුන් එකි වරන් එකි සමාන්තව ගහෙල්ලේ අදි හෙල්ලිගෙන් හෙල්ලුමුගේ තෙරේගා එකි මීහුන් එකි වරන් හේද කුරේ බයි මීහුන් එංහාරු දෙයාරු අනබ්බෑ මීහුන් තින්හාරු හතරවරු අනබ්බෑ මීහුන් සාලිස්සාරු හන්සාසාරු වස් ඒ ගෆලතුගේ තෙරේගා හේද කොෆාන් එන්නමස් ඒන දුනියේගේ දිරිහුරියා හේදකු ඒනගේ ෆුරාන නේවා ඒනගේ හෂීගේ තෙරේගා හිඟහෙඟා හුරියා හේදකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනාගේ කුරිමතිගා තවබාගේ දොර් එකලාගේ බඳුරු කුරප් ෆාෆත කිතෙම ගිනවියස් ෆාෆත කිතෙම බොඩුයස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒකලාගේ අලාය තවබා ලබ්බ අබදා අබද තකුරාරු ඉෆහරු ඒන කුරි ෆාෆේ කුන් තවබාවේ රුජුවවි අනෙක්කාවසේ නෙෆාබ කුරි අනෙක්කාවස් තවබාවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නාංගවානේ මා ගිනාන්නේ මෙහර්ති ෆාෆති කුරණී මා ගිනාන් තකුරාරු වච්චේ දෙන් ඉතුරු chance නෝන්නානේ එහෙන්නු
faava ginan kitema ginan kura unas faava kitem baawar kura kam gawe names eena ikhlas tirikama ek tawba wa kam gawana ham hagigatu gaves eena derave Allah taala ga hadratu ga eena dannawa kam gawana edannawa komme farakus eena ge azumaki ummidaki alun ambura e faave ga ruju anu e names eena ge nafsu ga ufedifawa insani wantakamuge asas ke terein anikkaves emuri uredumakan eena aragane ehennames Allah subhanahu wa taala hadratu ge ena tawba vechikamu gawanama e tawba ena kalage qabul kurf e qudsi hadith ga Allah subhanahu wa taala bayan kurwa fe timan raskalange ala tawbawe e tawba timan raskalange qabul kure mafog anikkaves ena faafe kure faafa kure uni ma ena bune aluge ver raskala ko e mi ala e faafa kure vejje e raskalange mi ala ge faafa uswande eidu Allah subhanahu wa taala wahi kurwane alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub timan raskalange ala yan engi kashorwe ena ya faafa uswa kala kodige mak ehme ummid ham eayeku ga alun ambura e faafa embur nodiumu ge azum etakuraruma ekugaves Allah subhanahu wa ta'ala artakum ge fahmusso innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a tibamihun regada dual kuffafatakan aragannamoy timan raskalaage tibamihun guriha fafatake fussadum Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadis qura fa inna Allah azza wa jalla يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى ekalaange appol huluwa labbe reganuga duwaluga mihun uredifawa uredumuge faafata fusswademu ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل adi duwalu ekalaange appol huluwa labbe reganuga mistakun kuffawa faavata reganuga faava kure mihunge tauba qabul kure mattak ehm abada abadu Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalaange faavusanu dor huluba debaba faava kura mihun ekalaange hadata rujuwe emburi awmattaka hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha iru holongu faratun araf maddant iru holongu faratun araf maddante Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange alunge tawba qabul kurumuga demodi gannawa beenu makavani abada abadu alutakum ekalaange maga rojowe ekalaange hadratum fussawma rahmatan edi du'a kurun ekalaange hadratuga dennu faafiyange i'tiraf we abada abadu tawba we istighfar kurumuga demitibe ekalaange rahmat ummid kurun ei ekalaange ei at-tawwab kumuga umuge sefuluge aslu hagigi फायदा लिबिगतुम के मुराद इब्न उमर की बात रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे इन अल्लाह यक़बलु तौबत अल-अब्द मा लम युगरगिर हम कसर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलागे फाफा फुस्सवाए गरगरा या हमें नुफोरा आइना गरगरा माने की मिहा के फुराना नेवा होलिया हमें हिसाब फोरा फमदान दे अल्लाह ताला अलागे तौबा कबूल कर एक माने के हिसाब फेरी गंदे एना दुनियावी कंकं केणी गोस गायबुगा वा मलकूती आलम के कंकं एने फेन्नम फशाने हिसाब फेरी गंदे योती कुरीगा गायब के खबर एकम का वफा एक कब्बल को वाह के या मलकुल मौत को वाह के बिकंकं एना ललु फेन्नम फशा हिसाब फेरी गंदे एने के तौबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल नुकुरन से के कुरीगा एना तौबा वेज्जकम गोआन में तौबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल कुरबाने ए कितम में गिना कितम में बावर फावत के कम गाविन बस अदि कोबादो लोबा इज्जतरी अखुना निकम बल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग अला एकलांग तौबा वे मैफाफा फुस्से उंगे एकलांग रहमकम गफुदे आला को एस मेला ये फाफे कुरविचे क्या एकलांग हदरतुगा देन्नेमा ए अलेगे फाफे एकलांग फुद्देमा ए रहमतकम गफुदे एनमस हिसाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमिन वरक नूंगे कलांगे तौबा के दरकोल हुलुबा फनिक आलको एस तौबा वीमा
e tawbawi mihaage emmeha kuffafatuge badaluga ekalaange heukan ena aliyede yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ebamehun kuffawa faafatuge adad ebamehun dharmaya sawab Allah iduru ko dev kumfada bod ihsan tirikamat salisar fansasar etan has etan million faafe kuffa ena tawbawi ma enage faafaage listugawa huriha nuba amaluteken ei eya evvaruge heyamaruthan Allah subhanahu wa taala ena devva hama ekani fussawaniken yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ebamehun nuba amaluthan ei heyamaruthan gotuga Allah taala badalu ko devve hama ekani ena kuffawa faafata fussawa devvima ebbes kuffavenne mihe gotuga ena embur diun ei Allah rahmataka fude e namas ade hisabu fuddawale be kinun enage emmeha faafatan ei heomaruto gotuga Allah subhanahu wa taala enage fatuga liedevwa e minwara ene dharmaya sawab ekalaage dev hame ayekuga alutakunge tawbayan Allah subhanahu wa taala ufa wodigannawa e ufa wodigatun ei ammukon insanun ufawani ene faadawa kamek alegge tawbayakun Allah ba faada nowe alegge oredumakun Allah ba gellume nove alutakun kufuru yes Allah subhanahu wa taala i hamduli bodigamba fudi bodigamba raskala qudsi hadise ga Allah subhanahu wa taala bayan qur'ani ya ibadi eti man ilah alutakun law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum eti man ilah alutakun tebami hunge emmeha insinna jinninna isse gossawa emmeha mihunna adi fahum annaneha emmeha mistakunni tebami hunge terein emme nubami ha evvaran emme nubaba ekkamuga yes timandaskalaga mulku fulum besche gunni nuwan timandaskalaga ekamu sowun ebbes gellume nuwan em Allah subhanahu wa taala e alutakunge tawbayakan alutakunge amalakun ebbes faadaye libodigamba kalangenu em ein ebbes faadaya kanulaves e ala Allah maga rujuwima Allah subhanahu wa taala ekamuga maccan ufa kurabba Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba foni sahara ge terega enage jamalu enage sawari enage uriha kaanayenge sawari gamatiga hutta e sawari sahara terega gilligen e sawari hodu mattaka ena ul warbalive e sawari nufenigen ena as nidafa helin kulliyekan ena ga bola koluga e sawari ehuriya kaichaka hu eko obba fenumun emiha e ufawa minbarabre ma boda Allah subhanahu wa taala ekalaange alegge tawbayattaka ufa wodigannawe Nabiya sallallahu alaihi wasallam emiha ufawarikam bayan kurabba hadis kurabba poni ena ufalun ena bune Allahumma anta abdi wa ana rabbuk hadwa bodku raskala ko e mi iba ilahuge rabbaki miye iba ilahu itimange aleke ekollu kollu ena ufalun gos anek kolabbune evvarves ma bodan Allah subhanahu wa taala alege tawba ettaka ufa wodigenno ehem bima tawba ekalaange lebbungai rahmatekkam ga fude evaraku ekalaange fudde nulabba adikет tawba qabul kurawmuge dor ekalaange alutakunnan hulubba debba pone ekalaange tanawas rahmatuge terega tawba vejjiya ena kuffawa nuba amalatuge badaluga he amalatan ena ga fatuga Allah subhanahu wa taala debba ama ehemme e tawba ga macce ekalaange ufa wadigannawa adikет alaku ekalaange hadrata eburi anna bar binavre ma bodak ekalaange alaya meduga istiqbal kurba ei alunge tawbayan Allah subhanahu wa taala edi wodigannawa rehu wodigannawa member ei ekalaange edi wodigannawa ni irada kurabani wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah edi wodigannawa ni tibamen tawbawas wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima shahwani eduntak tabawa mihum emihum beenuwani emmen ekuga e shahwatuge walgonuge tere vettigannas Allah edi wodigannawa wallahu yuridu an yatuba alayk tibamehum macce tawbalu me kalango rehodi ganno edodi gannoni e magu tibamehum khiyar qurash rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi
قدسي حديث قال الله وحي كربي يا ابن آدم اے آدم کے دریائے إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي تبات من رسكلان حضرتك فافوسو دي اميدكو تمن رسكلان حضرت تبات النوافك مغوانما تباغ هريها فابت من رسكلان فسوا دبا وشيم ولا أبالي إفافتو جنكما إفافتو بودكما تمن رسكلان فروال نباتوش هريها فسوا دبا وشيم يا ابن آدم اے آدم کے دریائے لو بلغت ذنوبك عنان السماء تباغ فافتا اڑاہ میں فورس بمن فشگن اڑاہ میں فورکم گاویس ثم استغفرتني دن تبات من رسكلاك حضرة فافسن دنا فينما غفرت لك ولا أبالي هريها فافت من رسكلاك فسوا دبا وشيمه افافا گینکما بڑکما کتم رسكلاك فروال نبٹواش اللہ سبحانہ وتعالی کے تنوس رحمتائی الہو کے مغفرت کے تنوس لوبت زتری مسلم ادھم یایکوا ایکلاگ دیتونتکم گیترون algon men babuga bissani ma fennane Allah subhanahu wa ta'ala ginagina in tawba labba at-tawwab kamuga uga ilmurin bayan kura po degut eggoteki ekalaange artakun tawba umak tawfiq devvanis artakunge hittakuga tawba umuge lobi jesse sekala adihama yaffoga ඒ තවබා කබූල් කරවණි සකදා ආවොන් මෙන් කියන තවබා වණි ඒ තවබාගේ ලෝභය ආවොන් වණදිස් එමෙ කීත කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සූරත් තවබා සතේක අශාරවන ආයතුක තබූක ගුරාමය වඩා නුගෙන් එහන් ගුරාමයගා ෆස්ටෙහි වඩාගෙන් තින් සහාබී බේකලෙක් ගමච්ච ලෙබ්බි තවබා ගවාහක සූරත් තවබාග බයන් කුරා මේ හදිසා ගුඩියෙන් ඒ සූරත් තවබා සූරත් එකිය නන්දෙව් قرآن الله تعالى أنقوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم هقرام النقص فسجهون تميه كمتشبس الله توبا لفي تمبه كلونك إيمان بهول ورين منافقون نو منافقون نبي صلى الله عليه وسلم أريوغا دوغو هداغين وزور دكاغين ميو سلامك كمتين بيكنو تدبهم باهدك إذا أولئك ممن ندوي قال بس وزور النت دين نبي صلى الله عليه وسلم أديس كوري ميو إواها دكا نتدرش إهم ميو بتوبة يعمدوغا الله سبحانه وتعالى باقي قد نمّا ودك ميو نقولون كدالش إتين بيكنو نقولون كدالم أمور كربي حجر كرم أمور كربي إتا دوه بند सालिस दोस वंदें आवना इतुन सालिय बरितुरा एबेहुना गोलुम केनुम नबी आसम सामोर करे एपेस नियक मदीना के एबेहुना सलामस करे एबेहुना वाके सुदक अखुरु एबेकल विदालोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा अरेगा तिमन नमाज पुरमे फुर्त मसम के लेग फाड एबुर वडा गन्नवा फरातुगा तिमन्ना अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह एहन दिन्नवी मा बैफारा हितन अरे के लेग फाडुगे दुल्फे पुल हरका कुरब्बा बायनु कुरब्बा बास सलाम के जवाब इस्तेमाल करे पाना ई वडे नुगंड मुस्लिम के सलाम के जवाब नुदु एम्मे कोड मेनु बस एमी हो अबिन्न वेसेंगे मेनु बुळु कड एकोतुगा ए हिद्दतिकमुगा मदीना के तिरेगा तिब्बवनि को एबा मेहुंगे तौबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला व अला थलाथति الذين خلفوا अंगुरामागा फस्टेहि बाति तिम्मे गमच्चन अल्लाह तौबा लेबि حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ابن تنوسكم وحالوغاوس ابمكي دتي تنكموغا ابامهونن دي هندو اگمانكي بشاگن مدينه مجتمع تنوسكم ويروس اتاغ ديريولون ابون دايتنكموغا مجتمع ابون ولون كدالن انگي وضاقت عليهم انفسهم اد ابامهون نفستن ابامهون دتي هندوغا بيرون اترين دتي هندوغا وظنوا أن لا ملجأ من الله أدي إبامهن قبول كرهن إبامهن إكرهن فاها فسوا دو متكا الله سبحانه وتعالى حضرة إمبو رجوع نوم إهن إبس قد نك إكلا حضرة نوم قتكم
توبة قبول كروين توبة لبين إبس وتنك ثم تاب عليهم نك الله إبامهن التوبة لبين ليتوبوا إبامهن توبة ومتقا إن الله هو التواب الرحيم مبشر إكدانجي الله جينا إن توبة قبول كربا أوغا وانترسكلا مي آية مي إنني ثم تاب عليهم ليتوبوا دين إبامهن توبة ومتقا الله إبامهن التوبة لبين माने कि एमिहुन तौबा उमगे मगु एबामिहुन इल्हाम कुरबानो ते एबामिहुन हित्तुगा ए लोबि जस्सवा ए तौफीक देव्वी वसे कलांगे ए एबामिहुन ए तौफीक ग मच्चन ए कलांगे एबामिहुन ए देक्केवि मगु ग मच्चन एमिहुन तौबा अवीमा ए तौबा अल्लाह कबूल कुरवट एम अत्तवाब ए अळुतकुन्न तौबा गे दोरु हुळुबा देव्वा अळुतकुन तौबा उम लोबि जस्सवा ए तौबा व तौफीक दिव्वा ए अळुतकुन तौबा वीमा ए तौबा कबूल कुरबा रसकला देखोळुंगे कलांगे अत्तवाब जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला अळुतकुन तौबा गे तौफीक दिव्वने कलांगे मगर रुजू मुगे लोबि जस्सवनी कलांगे ए रुजू मा एकुगे अळुतकुगे तौबा कबूल कुरबानी वसे कलांगे अत्तवाब जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळुतकुन्न तौबाग दुरुहुಳುगा ದೆವ್ವಾಪ ए तौबा वीमा अळुतकुंगे फावतो बदलुगा हेवमल्लिय ದೆವ್ವಾಪ अदि ए तौबाग मच्च एकलांग उफा वडिಗೆಂಪ अदि ए तौबा उम लोबि अळुतोग हितुबा जस्सवाಪ तौबा वीमा अळुतकुंगे तौबा एकलांगे कबूल कुर इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह बाबुगा वर दिगु वर रीति असरुगद वाहकतगे दक्काफोय मी बाब मी फिदा उलग फहुबाग इंशाअल्लाह आवंडे वा गेरवे तो बदान अळुतकुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी हुरिया दोरतके हुಳುवा बहुट्टावेस हुरिया मगुतके सनवस्कु देव्वा बहुट्टावेस ए मगुतक दुरंग अळुतकुं दुव्वन अळुतकुं कितेन में दुरंग एकलांगे दुर दतुर कुरियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळुतकुं नाळ गुळमे कंडे नुलफ खोम्मे दुवकुं गयस फंसास आहार फहुं गयस सतेकार फहुं गयस अन्नाड कोम्मे वगुतक बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौबा लेमुगा हम तैयार ओडेगुन अदि एनाय ए गफलतुगे तेरेगावेस एकी बावतुगे इंजार देव्वा एकी बावतु गेग्गतु नसीहत देव्वा एकी बावतु कंकन देव्वागे बस ए मगुं एना एबुरे कलांग हदरतन आदे तो ए रहमतुगे दोर एना अट्टक अबदा अबदु हुಳುवा देव्वा ए कलांग लाट्टवा ए अला एमुरि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मग रुजू आवे आदत التواب كيت قرآن का इसमें फूल अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिह फहर बयान कुराफ ऐ التواب मि सियवाई एनुन तफादु गत्तकुं तौबा गवाह कहतन आयते अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरबा फवे मेरे महसन वालुम फिलाल कुरकुल्लानी रद कुरबिया अन्नफ्ता हुकुर दो गरे बाकी बया को पूरे दान हादा व सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।